Hercules! Di napalabas, gapu itinalaos a panagayat ni Paulo kini Renalyn, nagtungpal iti imbilin ti balasang apatayen na ni Hercules. Ginandat na nga rod a pagsulan ni Hercules ngem saan a nagbaligi. Iti may sa arabii, imbaon manen ni Renalyn amapan na patayen ni Hercules. Gapu ta nakaturugan ket nalakanalaeng apatayen. Ngem idi nakadanon iti paraangan da, nangagna ti timak ni Nympha. Nagbutang daytoy, gapu tanakuna ni Nympha amaysa nga alalya. Naglayon nga rod ni Paulo iti dagos ni Renalyn, tapno ipakamuna tinatakwatan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Tinapintas adayag! Dito'y drama tayo, Hercules! Takrok ka! Ha? Basit la atimag. Kinabutan mon. Ha? Ala, agsubli ka. Kat patayam ni Hercules. Patayam ni Hercules. Maawatam! Agure ka, kayat mo ka di atalaga apatayak ni Hercules? Apay? Saanan anas kanday ta? Tinaskan kat agbaligi ka. Renalyn, dakes ka di atao? Wan, ngam, saan ka di adakas kamat? Ngamin, si dadaan ka pumatay gapo kanyak. Ha? Ngarod, agsubli ka itaarabii ijabalay da Hercules. Kat patayam. No agbaligi ka, paikalay sa akin ka. At daitang Hercules, naisa ka namon titali. Unim pa. Taamangan no pudno ti kunam, nga agsubli ni Paulo. Amangan nagsubli. Ngamin, sana nagbaligi ti gagara na. Anya nga tatigagara na, katrabiin. Sika, tinagkuna kayat nakapatayan. Bagsulan nakakumaydin. Ngam nalisyam. Wan, pudno dayta. Kayat na asawan. Talaga akayat nakapatayan. Isungay may itay. Ngam sana nagbaligi. Tapinutbutang ko. Nimpa. Kat ita, no agsubli. Irakad mon. Aging gaasaan ngagpudno. Wan, nimpa. Kay, dito yung matan tinagtarusam? Ha? Amangan no siyak mat itatigan data mapatayan. Amom ka di, Sharon. Mariribo ka nak. Ha? Ngamin, kayat ni Renalyn apatayak ni Hercules. Kat, saan ka di akas tati kayat mo? Ngamin, pagimunam ni Hercules. Wen, kwa, pudno day ta. Ngam, di namot kayat asawan, nga ipay-paysok timbagak. Ay, Paulo, pangaasim tagbalin ka kumaan na saya at abaro. Amom ka di? Nataer ka. Nabiskad ti pamagim. Kat kaaduan ababalasang dito'y lugar tayo, aggustukan ka. Nga oray siya, kat aggusto akmat ka. Diyak ilibak dayta. Ngam itinaytaan amwak, akayat mo apatayan ni Hercules, nagbaliwan tiriknakan ka. Ha? Amom ka di ti marikriknak ita. Kabutang kan. Agbutangakan ka, Paulo. Saan kamot nga nanuin? Nga maiturad mo gayam ti pumatay. Nang runa pa itawan mo't basol na kan ka. Sharon. Dayjay Renalyn. Aditay ammo ti talaga akin na siya sino na tigapuna nga agbasol ka? Agapu lang iti panagayat mo kan kuana? Sharon. Kasanon no agbaligi ka? Di maibalod ka. Kasanon ti biyag mo? Anya ti pagbanagam?
Kwa, Sharon. Ti maibalakad ko kan ka. Likli ka mo ni Renalyn. Ngamin, amangan no agbasol ka pa'y. Awanan ba na, Paulo? Saan na nagpakpakita pa'y kanyak? Ha! No kasta, saan ngagtungpal iti kayat ko mapasamak? Ha! Katap no agnakam day jay a Paulo. Ika iti pagnakman na. Iso nga rod ita ti matay! Ah! Ay, wan bakit, Sophia? Pudno ti bagbagakan ka. Katawa ti bruha tinagngag ko iti silid ni Reynalyn. Mas daawak nga rod. Tinapintas adayag. Bruha ti katawa na. No kasta, pudno timbagakan ka. May nga impakta ni Reynalyn. Katawa ti bakit a bruha tinagngag ko. No kasta, adaman nga tan kinadatdatlag apasamak. Ha? No malagip mao, adda idi kinadatdatlag ang napasamak dito'y lugar tayaw. Kat ni Hercules tinakasulbar. No awan ni Hercules, amangan no natay tayo amin na alumugar. Amo nga ta ni Hercules da ito. Mapanta itamit laang ijay balayda. Kat ibagata da ito'y abanag. Hercules, kasta ti atap may nga impakta ni Reynalyn. Nanggag ko nga katawa iti silid na. Ngam katawa mo ti bakit a bruha ti katawa na. Iti nasabat kayo adwa iti panagpaspasyaryo kin ni Reynalyn. Nakigtutak iday. Gaputa dua ti rupa na. Dua ti rupa na? Wen, agin inagaw iti panagkitak ti dua rupa. Tinapintas a rupa na. Ken rupa tinakulbet abakot. Kastagayam, nana. Ay, Jakla iti nasaukan ka. Tadalakit nga rod ni Reynalyn. Narigat mo't asawaklatan iti sanguna. Kat sinurot nak ijay balay. Kat binalagan nak. At akas ti mapasama kanyak. Iti kanito asawak iti sabali tinadlaw kukan ko na. Kastagayam, Nana Sofia. kaya't naasawain, may sa abruha ni Reynalyn. Ang mga numay sa manin akalaban mo, Hercules. Tata? Agan anad ka Ay, mabuti nga paikit din nga agawin di balay may. Tada ni Reynalyn. Imbaglangan ta nagbakasyon ni Jay sudan ti asawa ka na anak may. Katag sublidan to kalpasan ti talo a bulan. Salakniban kayo, tata. Jack itulok nga damadangran. Nga uray asino kada kayo akalugaraka. Reynalyn, apay nga imay ka? Wan, gaputa kayat kung agpasyar ta Hercules. Agpag napagnatalaan. Amo, dakas timbagbagada bakit Sofia kan la kay Martin kan ka. Ngamin, pinagatapan da ka bruha. Ha? Ngam kinapudno na. Nasaya atak mo't a tao. Saan ka bruha? Abay ka di akas na ti atap na kanyak. Kung nakano nila kay Martin, abruha ti katawak. Nagdakas mo ti kasta nga imbagana. Sige man, Hercules. Danggaman ti katawak no bruha. Ha? O anya, bruha ka di? Danggamanan. O anya, bruha ka di ti katawak. Saan mat? Ano kasta nga rod? Apoy anak ko na nila kay Martin na bruha ti katawag. Nagsakitan da ito'y. Nas nga nabagbaga am dagi jay abakat kan lakay. Dakas ti atap na kanyak.
Hercules! Paliiwam ana imbag ni Renalyn. Ang mga nagululbod. Nimpa, Laglagi pam ati dakas. Kabangilan na ti agpamarang kas anghel. Kas ka ni Renalyn. Napintas adayag. Ngaman niya ti amom. Nga mga nudakas matgayam. Nimpa. Wano saan? Amangan na inaramat lang ni Rina mangmangkik ni Renalyn. Iti dakas apanggap na kan ka. Saan nga agpatinggan ni Reyna mangmangkik iti kinadakas na? Wan, nang runa pa ita makawayasan. Nawayan ang mga ramit iti kayat na. Nimpa, Aganad ka. Agsipot ka na imbag, Hercules. Tapatayan na ka ni Reyna mangmangkik. Nimpa, agan anada. Sige, da kayo nga ulag! Aguyas kayo amapan iti balay da Hercules! Katukkawan nyo! Kasta! Sige! Da kayo nga dipan ko nga ulag! Aguyas kayo! Katagturong kayo iti balay ni Hercules! Tukkawan nyo ni Hercules! Tapno matayan! Nagano nga ulag! Matay akon! Di da kinanano dagiti ulag. Linabsan daklata. Kan... Sa dino ti pagturungan da. Apay akas lamo da ti pagturungan da. Tamay samot ti pagturungan da. Anya? Adu nga ulag? Wan, Paulo. Kaslag turong da di tabanda nga ayan da Hercules. Ha? Wan. Ay na. Kasta unay adanag ko itay. Takunak no kanibusana kun. Ngam, linabsandak dagiti ulag. Kasta ka di. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito'y dalan? Ha? Reynalyn? Renalyn? Sige, Paulo, agawid akon. Dita kayon. Ha? Insukat na ka din ka ni Sharon, Paulo. Ha? Apay adi ka nung umay di tadagus ko. Kailiw ka, Paulo. Sige, Reynalyn. Panawan kan. Agawid akon. Sana kun nga agtuloy iti papanak ko ma. Ngamin, adu tinasabat ni Sharon di tadalan nga adu nga ulag. Nakabutbutang. Kasta ka di? Sige, innakon. Si kamot ti sumaro no apatok kawak iti ulag, Paulo. Patayak ti asino man amang paay iti pagayatak. Hercules! 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 Nimpa! Ay! Apay nga agpukpukaw ka? Ano ti ulag nga agturong dito'y balayo? May sa ti pagturungan da! Dito'y laang! Ulag? Agsakanakan, Hercules! Sigurado akabusor mo ida! Ha? Asidagdan! Agsakanakan! Agpatingga kayo laang dita, da kayo nga ulag. Di kay agtignay iti dakas. Tano saan? Dahito'y ispadak ti makalaban nyo. Anya ti panggap yo. Apay nga imay kayo. Ala, pumanaw kayon. Hercules! Pumanaw daan!
Pasurot ni Reyna mang mangkik ida. Mabutang da iti espadak. Taam mo daan na bilag. Isu apim manaw dan. Hercules, kita amangan magsublida. Naskan nga alerto ka kanayon. Wan, nimpa. Takrot kayo! Apay adi kay nagbanligi! Apay! Mabutang kayo kan kwana! Kaya diyo tadusan kayo! Nukas tangarod adiyo kayat ti madusa! Sige! Di kayag sardong aging gamatay ni Hercules! Takkawan nyo! Maawatan nyo! Nay, kunak no rimwar kan. Anapan ka nagtrabaho, Renaline. Iso nga'y mayak. Apay, liklik-likan na kadi, lakay Martin. Anta ulag iti amay mo. Apay na ita nga ulag. Maganutok kawan nak. Di kag danag. Ha? Kasaan na katukawan, lakay Martin? Natulnog kanyak daytoy nga ulag. Apay ka di day nga ulag. Kasla di mo kabutang Saan ko akabutan? Amom ka di, mabalin ko nga ibaon daytoy nga ulag. No ibagak atok kawan na ka. Aramidan na. Apay ngay apatok kaunak di ta ulag mau. Awan mat basol ko kan ka. Ngaman, ibagbagam iti tattao. Akas la bruha ti katawa. Amom ka di nasakitanak iti imbagam. Ay, sorry. Ngam nang kumot ngamin na bruha ti katawam. Sino ka kadi talaga? Bruha ka kade. Impakta ka kade. Apay nga katawa ka. Sige, ulag. Tukawam day talakay. Ay, sir, natin mang tukaw ka na. Ay, saan? Hindi na tukawan. Ulag. Nay, kaya tinapasama kan ka, lakay Martin. Nabasa ta pantalon mo. Ulag. Tukawan na kumaytayan. Yung nakatarayak. Isuan nabasa day ta pantalon mo. Gapo itinalaos abotang mo. Hindi rin alain. Kabailan nabilinan tayo ulag akadwana. Wen, pudno ti bagbagak. Diya kayatin ti agawin di Diya balay may. Ang mga numatayak ijay. Kaya guray ka. Ilaw-lawag mo tinapasama. Ay niya nga ulang ti sasawam. Ay, talaga dituya kun balay yung agnaed Hercules. Nailawlawag kumutan kan ka tinapasamak. Iso adya kayatin ti agawid. Sige, Tata Martin. Dito kayon balay ng agnaad. Sige, umunag kayo. Ingkay agpalas. Mangkita kayo latan ije unag. Iti pantalon ni apong ko ang mabalin yung aramatan. Uwan, Hercules. Makitam, Hercules. Kunak ngamin kan ka. At tinapintas adayag. Kat may saad takas atao. Ni Reynalyn. Tinapintas a dayag. May sagayam apasurot ni Reyna mangmangkik. Anya kumapay ngay. Kat nalabit nga iso tinangbilin ka dagiti ulag nga umay ditoy. Tapnutok kawanda ka. Unim pa. Nalabit akasta. Akan anad ka kanayon, Hercules. Nabilag itan ni Reyna mangmangkik. Kat amangan, no agbaligi amang pataykan ka. Saan to ang mapasamak dayta, nimpa? Uray matayak. Basta umuna ang matay ni Reyna mangmangkik. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan.
Tinapintas Adayag. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panagdengeg.